بله هیدار دم باش شوخا لنوا ترکیه هم لسر مدیای هم دنوا خالقه ده هم لقادا سیاسته برسه و پرسه نینه یعنی برسه و پرسه دگرن بس برسه وک نینه بریاوی تشت گوتا سری ده آماجه پیک رازنه کی خاله بکم مج امورانه گوداکت سر استانبول و پشت منجی نه دبینن هنه کی آسایی بویه جنیوی شاوی ده مج امورانه که گران کت و سر استانبول لگلک جوان باجیر ریحاتن گرتن لسر پراب تایبتی ترافیک گیشته هف گشتن سر دریایش به تمامی هاتن راوستاندن لید و کلیه دا وگه خویاد که ده اکرانا مداجی هدی ازمان زلال دبه و او مجمورانجی رادبه لسر مدیه ترکیه ایرو هم دکارم بیجن که دو سه بابت وگه مانشیت هاتن بکارانین هرچی قاسی مسئله یکو سر روی جهانی به تواهی گرم دبه و بحث سر شر سارتی کنینجی مدیه ترکیه به تایبتی روزنامه مزن لسر تشتکی دن مانشیت خوددارین تشتکی نافخویی لی هلبت راگیشه ناوبین سوریه و روسیه و امریکا داجی لوی ولاتیجی به گرانی تی گنگ شکرین تی نرخاندن جبرکو ترکیه پرچه که ناتو اندام کی ناتو لی دامین داوین دا پشکریه روسیا لگلوان هیا دانستاندن وان لگل روسیه خورد دبن راگیشه ناو هر دو ولاتانا دکه کو ترکیه جی پوزیسیون آخا یان بگو هره یان جی تشتکی بیبیجه لی حتی ناجی رایدارن ترکیه تو گوتنک نگوتنه بس هم دواره iddiaya بکارن نجاکین کیمیایی در روسیا توان بار کردن اما نه سر روزنامه جیب بینن و که برپرسی بکارن نجاکین کیمیایی لترکیه روسیا نشاندن هم دواره سیاست ده هم دواره مدیا ده او یک راسته لیل عالیه دنجی سر حکومت وی ولاتی هر بانگ لولات روجاوایی دیگه دا کلوتر نجاکین کیمیایی تنه بکارانین و او جی بدنگ دمینن پشتی کو لغوتای لدومای نافچه دومای سر بخودای و ایریشک هات پیکانین و ایدا اوکو چکی کیمیایی هاتن بکارانین راگیشه ناوبین روسیا و امریکا دا برستر دبه لی او مسئله کشتی شر یا امریکا کو لقبرس برای با آوین سوریه و برای قراق سوریه و درباست و جالی پنتاگونه و هات درواندن وان داخلینک راگهاند و سرسبه و دانزانین کو کشتی وان بر سوریه و بر نکتیه او جدیکه کو هنکی او مسئله هنکی در همینتر به لپشت جوینال نتوین یک بوی ترامپ راگهاند بو که بریار اخواد نو 48 ساعتان دا اشکره بکن او مسئله لنوا ترکیه جی و که مگوت جبر کو ترکیه نو بین ناتو و روسیه دا مایه دبا جه پرسکه به برسو مدیه ترکیه بشه که بچوک اندوکارم بشه که روزنامه اینکو یعنی تیراژ وان کیمه روزنامه بچوک لسر و مجاره مانشت این خوددانین یک جوانج خبر ترکیه او دبیجه لسر آگر یعنی جی لسر ستریان لسر آو او آگر دبیجه مانشت خدا لگوری وی روزنامه پشت ایده کو اسد چکین کیمیایی لدومای بکارانه راگیشه ناوبر امریکا و روسیه دا مزنتر دبه سروک امریکای ترامپ به سربازان زرا جویای اوی داخویان دیگه که بدون و 48 ساعتان داجی بریار خوا اشکره بکن لترکیه قناعت اوکو و امریکا لهمبر روسیایی ایری شکل لشکری یعنی اپراسیون لشکری بده دست بکرن بالکشه کو اوجی ده همان روزین کو صدام حسین بی ایدای چکین کیمیا و هاتو بو جکار هاتو بو دورخستین یعنی هاتو بو تک برن لسوریه جی نعرف شکه وها بردوام دکه روزنامه جمهوریت جدی سالسر و مجاری مانشت خوددانیه اوج دبیجه شر حرس دبیجه شر سینر جبر کو به ترکی ناوی او گازی کو تی ادعا کرن کو دو میاتیه بکارانین گاز سینر یعنی سینر گاز جرا دبیجن روزنامه اجد مانشت خدا و که ایرانی که گوتیه شر سینر یعنی شر حرس گوتیه امریکا سرک امریکا ترامپ گوتیه کو دو میای چکین کیمیایی هاتنه بکارانین او گوتیه امی لسوریه بدن یعنی امی لاسد خن روزنامه جمهوریت مانشت خدا وها دبیجه روزنامه قرار او روزنامه کو راست روسیه و که برپرسی بکارانین چکین کیمیایی بکار نشان داده دبیجه لپشت پوتینه پشت پوتین لپشت دبیجه پشتی کو رژیم لغوتای روجلات بچکین کیمیایی زاروک قتل کردن چاوه هر کسی زفرین سر بر پرس راستقین ایوه ایریشه آنگو موسکوای دبیجه دگل کو برتک لهمبر ایوه گشتنن رش یا دیروکی زیده دبن
پوتین جی بردوام کو پشکریا شامی بکه دبیجه جبو اسد رزگار بکه مسکو هینا جی پالپشتیا وان دکه یعنی جی و ایدای کوچکی کیمیایی هاتنه بکارانین درو دردخه یعنی جی قبول ناکه روزنامه یعنی birlik جلی سروی مجاری مانشت خوا دانیه اوج دبیجه جبو سوریه ultimatum yani جی فرمان جبو سوریه سروک امریکای دونالد ترامپ گوتیه ام گشتن لحرم جنیز و دشوپینن به ارتش و سرباز المر جوین ما بردوام دکن او سوجگی لهمبری مروواهی نابکول همبری وی که ام بدنگ بمینن دنا و 24 و 48 ساعت پیش آمده جی ام بریار آخا اشکره بکن روزنامه اورتا دو جی دبیجه راگشیا بلند دبیجه پشتی کو لگوتای روزلات چکین کیمیایی هاتنه بکارانین راگشی برستر دبه امریکا کشتی که خواهی کو füze li barkirine berev bi Suriye ve şandiye Rusya jî balafirên şer'in Rusya jî çend caran di ser wê keştiye ra firriyane da ku rê li ber wê yekê bigirin dibêje de heman demê de İsraîlê jî li Suriye li baregeheke leşkerî xistiye û 14 kes jî kuştine. Rojnameya Milat jî dibêje ne diyare ku kî li kê dixe di manşeta xwe de wiha dibêje Rojnameya Milat dibêje piştî êrişa kimyevi ya li Dumaya ser bi gotaya Rojhilat ve İsraîlê li baregeheke leşkerî ya Suriye xist Amerîkaya gefên lêxistinê li Suriye xwarin her wiha dibêje yekîtiya Ewropa û netewên yekbûyî êrişê şermezar dikin Rusya jî derbasî asta alarmê dibe. Rojnameya aydınlık tiştekî din balkêş bi karanê di manşeta xwe de têkildarî vê mijarê ew jî di manşeta xwe de dibêje İsraîl bi füzeyan AKP jî bi derewan dibêje li Sûriyeyê balafireke leşkerî ya T4 ku nêzîkî Humusoya ji alî balafirên İsraîlê ve hatiye bombebaran kirin Amerîka û İsraîl yan jî sengera Amerîka û İsraîl bi wê tawanê êrişî ser Sûriyeyê dike dibêje Amerîka jî ji İsraîlê bawer dike yan jî ji füzeyên İsraîlê bawer dike dibêje İsraîl bi füzeyên lê dixe Tirkiye jî bawer dike ku li Dumayê çekên kimyewî hatine bikaranîn. Li ser rojnameyên Tirkiye yek mijar jî mijara daxuyaniya Sergey Lavrov Vezîrê Karên Derveyê Rusyayê ku wî ragihandibû got Tirkiye lazim e Efrînê radestî rejîmê bike ew li ser du rojnameyên weke manşet hatiye bikaranîn yek ji wan rojnameya aydınlık e dibêje Tirkiye radestî Sûriyeyê bikin Lavrov wiha gotibû daxuyanî wî aniye ser manşeta xwe dibêje diyar bû ku Rusya dixwaze li Sûriye çi bike dibêje tevî ku Mehmetçik ew der bi şehîdbûneke mezin ji terorîstan rizgar kir niha jî Rusya dixwaze ku em Efrînê teslîmî rejîma Esed bikin dibêje ew jî dike ku Tirkiye dikeve nava tengesiyeke din ya berz. Rojnameya Türkiye jî li ser vê mijarê manşeta xwe daniye ew jî dibêje hûn çima li wirin dibêje İran û Rusya dibên ji Efrînê derkevin evên ku ji me re dibêjin ji Efrînê derkevin li cihê xwe nalivin bixwe li cihê xwe dibînin bes ji me re dibêjin li wir derkevin tevî ku me Efrîn bi hejmareke şehîdên zêde ji terorîstan rizgar kiriye. Belê ewana çend rojname bû ku mijara herî mezin û germ li cîhanê mesela Rusya û di navbeyna Amerîkayê de manşetê xwe ser vê yekê danîbûn bes beşa mezin ji rojnameyên Tirkiye ku rojnameyên mezinin ew ku ez besa wan dikim wan manşetê xwe li ser tiştekî din danîne Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan du paketek eşkere kir ku paketeke aborî ya bi qasî 135 milyar lîreyê Tirkiye ku ew piştgiriyê bidin ve berhênariya çend sektorên cuda rojnameyên mezin ew kirine manşetên xwe rojnameya Sabah dibêje ew teşvîk ew Tirkiye bifirêxin yan jî ew Tirkiye bifirînin dibêje di manşeta xwe de Sabah dibêje ji bo ku Tirkiye bigîje wê hedefa xwe ya sala 2023 da û têkeve nava 10 welatên mezin ên cîhanê paketeke mezin hatiye eşkere kirin ku ew ê di warê pêşesaziya çend coran da Tirkiye bigihîne asteke din ya
ya mezin rojnameye sabah ama hürriyet jî dîsa manşeta xwe li ser vê mijarê daniye dibêje 23 proje ji bo 23 projeyan teşvîqeke 135 milyar dibêje Serokkomar Erdoğan piştgiriya aborî ya ku bahayê wê 135 milyar lîreyê Tirkiye ji bo 23 projeyan eşkere kiriye ew ê dewara îstihdam û bergirî û çend sektörên din da jî Tirkiye bigîne asteke mezin. Rojnameye Milliyet jî dîsa li ser vê mijare manşeta xwe daniye dibêje teşvîqên süper ji bo veberhenariye. Serokkomar Erdoğan daxuyand ku ew 135 milyar lîre piştgiriya 23 projeyan bikin ku beşa mezin di nava van da jî bi qasî 28.4 milyar jî ji bo seyareya xwecihî Tirkiye niha li ser çêkirina otomobîleke xwecihî kar dike behsa wê yekê dike. Rojnameya Yeni Şafak dîsa li ser vê mijarê daniye Star li ser vê mijarê manşeta xwe daniye dîsa Güneş Vatan manşeta xwe li ser mijara aborî daniye. Çend mijarên din ên serekê ji nava Tirkiye weke aborî û meseleyên xwecihî têne guftgû kirin lê em dikarin bêjin ku rojname û medya Tirkiye bi giranî li ser van mijaran rawestiye ji Stenbolê dem baş. Gelekî spas.